Hello. At tayo timanan kakabsat nga damanan iti pagtungtungan tayo nga mayat sakbay na ada nga iti kwa damat yung ti pagmayatan na ti kwa iti technology nga kwa siyempre kar-karo tatakot amin siguro makita technology, amin computer, telepono, keti hindi kete siyempre tatakot kasa kumada ito smartphone niya, yung telepono. Kat nagaro ti maaramin mo nga kasla idi. Hindi kete kinabagiti na. Lagi babae nga kahit kanada nga pagpapintas nga mapukaw iti sarming iti bagda ora lagi ti lalaki nga mapukaw iti sagaysay kanada sagaysay ala je balay midget Trinidad idi nga lagi ti kakasinsin ko rin malakyan pa ikat siyempre yung balay mi ada sarming nga basit nga kung paimot nga ron kat pusipos ang makatotal na pusipos subli yung sarning pa nagkumkumit ka ano na nga pa nakita ang tulupa na tulupa nagtugaw manen ag subli manen makapa umang mangkit kita ay siyempre kat karkaro tayo buk na kat kasla rin may polio may polio buk ya wala ito yung malaki siyempre dati kasi nga lalaki wala dagitimot babae kasi amat ang mapukaw kanya dati sarming wakat dati sarming dati unag tilugan ang sarsarming da lipstick da dati makunang smartphone di ko nagalit tarag iti parparehas ko nga ignorante dat karkarta Pilipinas kat sa balik jay smartphone kun jay cellphone niya medyo ikwate kasi ti smartphone kat jay ito kat usually kat rectangular uno square kunamon di shape na tanto kat lang pinabasit na computer uno laptop nga amin nga maraming mo dito'y smartphone kahit mo tag-type, agbuya ti sini, daamin ni Dan. Ti cellphone, naging nagbabasit nga Nokia iding, uno Ericsson nga nagadot ti mapinpindot, nga nung umaasar ka, mabalin mo pa nga ibato, yakasangsangom, tarak kinabasbasit na nga ro, yati cellphone, pindot-pindot. Nung yati nagsabalyan na ti smartphone, kan cellphone. Ano na dumagat agawin na kay Pilipinas ano yung cellphone mo? Kasan naman nagbalin nga cellphone ti smartphone nga cellphone so nga diya tinagsabalyan na ti smartphone kun cellphone nga punada ano may metlanan kung lang nga telepono panamutan kung medyo may met mo kung may smartphone mo medyo tataraki nga so tatan iti smartphone kat nagaduan ti mabalin mo nga marami do kapangkalang iti kalapata susarap ni smartphone nga mag-video mabalin mo nga kapangkajay camera app dalmon mo ti photo wala video mabalin mo nga makita ti rupa mabalin kan nga agsarming mabalin kan nga agsarming nga kasapuran nga tugtog-tugot mo pala ka nagiti babae kat tugtog-tugot mo pala iti sarming mo kaskasjay iti ulit tilugan mabalin mo pa nga i-zoom mabalin po mga isungkot makita mo nagiti nagdulungan nga kamkamuro dita susulit propam makita pa iti buhok mo ada ti purong na purong black wala ti may lumang mo smartphone ita ti panakabali power iti smartphone na kunada dumapay kat mabalin mo nga balik-baliwan iti ropa mo nga kargam iti TikTok luang ka ti jeep agi-agin ka lang kaskasya mo lang kita mo ti ropa mo gayam kung lang mo ti text kat kita mo gayam ti ropa mo
kapintas kaya no. So jeti kuana ti smartphone kadagiti kakabsat kakailian nga dadita nga anda pa yung amot usar na ti smartphone da tapos usaran da lang ka text tawag masapon may explore nyo matari ti smartphone nyo tanagaruti madiskubre yo ala nga jay tawag text awan susurbi na nga dati smartphone nyo ano nyo nga makita nga nalayang iti madiskubre iti niya talaga ti dagiti features ti smartphone nya kas jay garod kat sa atin to agsublay ti topic tiyo. Okay. Pantingod iti topic yun dapat yung nagtilugan. May dito ta at least natal na nagito. Panak dito kung nagtibalay kan pakagtare-tare mo nagiduwa nga chikiting dita katawanan. Ti tapanood ko pagtungtungan tayo katinya ba ti biyag iti may isa nga bus driver dito yung Amerika. Siyempre dito Pilipinas kat sabali mo ti sa sabali ti atunay kat dito Amerika kat ti sitwasyon iti may isang bus driver kat nalaka nga narigat nalaka ata wala ka nalaka ta siyempre mostly dito kat automatic santo air brake mo dito Pilipinas no niya ti wala no dapat wala pa lang sana dito nga talaga kat automatic na air brake system iti kuno iti bus dito so nga dalaka nga talaga kambyo awan no karo dito ta nagaruti o nagpipilay ka kat mabaling ka pa nga makamaniho iti nga drive ti basket o dagiti babakot dagiti lalakakan babakotin nga talaga nga kumbaga kot nagretardan kuma over 60 da ag drive da pa lang ti bus siyempre nalaka awan ti problem dito lang manibila santo di lang manibila lang ti kwan awanan santo preno so nalaka ngam ti kuan na ito iti panagmaneho iti bus dito kat aday ako na nga kanga mabaling nga makamaneho no awan iti commercial driver's license ako na da CDL yay kan pasapon nga ag-undergo ka iti drug test amin-aminin nga klase niti testing santo masapon nga dati medical certificate mo nga itutugot mo isong ano wag maniw ka ti bus itugot mo duwa nga itugot mo kanan nga dati bulsang parte itibiyag mo at commercial driver's license kan medical certificate so diti kasapulan santo before nga maniyo ka tibas agandergo ka pa iti 6 months training ako mo manunga bulan niya nagtrainingan mi nga mupos lang at 3 to 6 months jay training kat mayat iti kuana o ka nga makamaniyo no awan iti CDL mo santo after
3 months 6 months kat mabalin kan nga aga manihon iti bus kati tiyak ko tatay nalaka iti agmaniho iti bus ditoy pasurwan ka nga pasikot-sikot so ti sitwasyon mo nuapay nga kunak nga narigat mo ti sitwasyon iti bus driver ta kumbaga kat sikakat awan nga iti rights mo nga mang dipindar iti bagim ano panutan tati sitwasyon dito'y gamin nagado iti dagiti tattao dito'y Amerika kung mga pesong Amerika nga disinti ti tattao dito'y haan kasla grabe ba iti tao dito'y no dita Pilipinas kat ayos lang adapay lang di kunada nga respeto wano kumbaga kat iti driver kat ada ti authority na iti jeep na isunat ti boss dagiti konduktor dagiti driver ti bus isunat ti boss isunat ti matungpal no ada tagwalwala di nga nabarta kat mabalinda lang ako tarang iparwar saan kat andang agbay kat parang dakdakal ka nga tao ti kurtam nga wala siya niya naglugang kamat iti jeep kat kasta di ba andang agbayad kat maong tanda pa orang nababakat ka nalakay da dito kat ang mga maarami dito kat isuti nagsabalyan na ti Pilipinas kan Amerika ta di takot talaga nga ada ti authority iti bus driver wano jeepney driver nga manda kay ti pasero kat anda kahit matang ilugan dito awan dito isunga dito grabe iti makuna nga freedom iti tattao dito ita mabalinda nga aramin iti kay ketda kadikat na dito imot iti department iti driver suda mo ti kasi kasi nga nagalo iti driver dito nga masipat matupraan pagsasauan iti pasahero kat ti driver kat awan na andang makasaw andang makaaramid andang mabalin nga no dinanog na ka mga mabalin mo nga danugan mabalin mo nga dipinsahan ti bagim ang mabalin nga bumalos alayam amok nga kaklasik iti training mi iti kat pinikunti may sa nga driver pinikunti may sa nga pasahero ay siyempre tao tayo lang mo't nga pa maliw ko ti manong nga oras santo dati bang pikon kanya mang asal kanya sige parwar na yerwar sana to inyatang pamuin kastana apa na napanda yerwar kat di nga naglaban kat inya nga iti kwa inya nga iti naabak siyempre di driver at inaabak nasuspindi ti 3 months kadyo yung tao nga awan na ta parehas na ta umat nangyari yung tao umat nga naikulong bla 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 awan kasi nga yung driver iso na ti kasi once nga mabalin nga dipinsahan ti bagim yung mabalin nga kang mabalin nga bumalos tan once ka bumalos ka oray no basol na si kalata iti masisanti si kati masuspindi nagalo iti driver nga kasta tapay di may isa nga nagdaktal nga driver ko apa ko sinublad niya boss dapat ni tapay nga nagsapa nga agawin ko na nakapanakagpa panakagpadintista ni kinuwada mo diyam dinanog damod gayam kuti nikat niya may isang ngipon na kat niya nga kasi nga talaga tanugan na karawan nga talaga ti mabalin mo kamabalin nga bumalos tanugan si binmalos ka niya kung napunta tayo was ka binmalos ka si kamot lang at mo si Santi so kumbaga kat iti sistema dito kat baliktad pangit iti sistema dito nga kasla nga ti madipinsan ti may ikan iti rights na uno ti madipindaran nga ada ti karbengan na ket dagiti pasahero iti driver
ti driver side awan maaramid mo nga oras to pranda ka ti maramid mo lang akat agtawag ka ti dispatch nga nagtawag ka ti dispatch nga kanon to nga sumungbat nalpasan iti sitwasyon awanan saran to lang simbungbat kasi lang tikwala awan di mabalin mo dispatch lang agtawag ka ti dispatch dadating may nga mang-rescue kanya ayos uno awan heket awan lang tutunga ka dita nadadagal ti schedule mo naladaw kan so kadya iti bus driving ditoy dito'y gamin dagiti tattao ditoy grabe ti tattao ditoy iti kuana nagadu iti sangun iti may nga bus driver kunak nortatay nalaka tagmaniw iti bus nalaka lang kasi ako kunak tatay narigat mat iti sitwasyon da ta syempre makidil ka iti niya homeless Urano ko ng mga Amerika rito yung nagaro ti homeless dita nagaro homeless mapangka dita downtown mapangka California mapangka amin nga lugar iti Amerika nagaro ti homeless nakon ko na lang Amerika may isang nabaknang nga lugar nabaknang country kat nagado ti homeless da nagado homeless da nyay di ay makidil ka ti homeless makidil ka ti dagiti ada ti kurkurang na kita nabagbagtit na ada ti naglugan nga nabagbagtit na awan ti mabalin mo ti syempre ti kunata mo ti kat iti kwan iti is open iti bus driver rito kat awan iti mabalin mo nga ang mga mabalin nga amin kat ada ti rights na nga aglugan iti bus nya amin kat ada ti rights na aglugan iti bus ang mga mabalin nga basta pati yun isuda amin aglugan da ti restriction na lang dyan no talaga nga makita mo talaga nga obvious nga talaga katok nga aramidan na iti kalsada dyan mo pick upon unod na duma nagrigat ti kusyeta duma ka dagiti babagtit kat kunam nga normal da nga agura iti bus dita iigit ti kalsada wano ti bus tat nakatakdal da lang dita the once ka sinumrak damot dita bus mo na isos manong minuto nakatuwa dal mamdaman agkat katawa dan nagpukpukaw dan wala bakit conformity bagbagaran nagpukpukaw dan patek na kaya amin kasi bagbagaran syempre awan pero before mo kung mga na-pick up nakita mo nga kasi tarami ganda ang mga pinick up mga syempre ang mga makita nagrigat nga no dumakat wala dang ngor di may sa kadwa kadagot pagtungtungan mi kat kasan mo yung nga mo nga katok di kat na dumakat kasada mo nga normal ning mo nagdalang itibas mo kat sadan to lang nagandaran sadan to lang makita mo nga agandaran agdrama dan nagpukapukawan so nga nagrigat yan madisturbo mo ang schedule malado ka tawag ka mo ang dispatch maladaw amin nga tattao so nagrigat iti sitwasyon iti basta rin pa makidil ka iti homeless ayos mo't adamot pi madagit yung homeless nga nasisimpot nga ako ang siyempre dumagamin mo't kat dumakat sa paligya angot niya nga nung munag dakat siyempre no homeless ka nga pay sapat awang mo't ipagtigusam umunag da nagat ano tayo awitin da nga basura yamat na namumat magbalay nga iparwa mo man kita basura pag pwede ta Pilipinas to dan makita makajakat ang kumulag kajay taangot mo nga kasla nga taki nga ang mga mabaling kasi tamamdama ka tumawag da una na duma adamo dagi pasahero nga katatuktukon na tumawag da iti company nga pagtatrabaho mawan si katimasisante so nga iti bus driving kat nagaro iti mata nga makikita kanyam iti
pasahero nga asungot nga kikitan dalang siya kamaling tumawag dan damot dagiti dadu mga driver nga kikitan datu niya tigas custom gado iti kuana. So dagay makidil ka iti homeless, makidil ka iti katok, makidil ka pa iti normal nga katok. Udah yung weirdos gakwa. Nagawara agregat iti kuana iti maniho iti sitwasyon iti bus driver dito Amerika nagaro iti dagdag iti dadumakat napartugan nagdanog yung nakortatay so nga katlang asla kamot lang dagya battlefield mo't kasi itsura na iti bus driver dito mo't nanto na dumakat nagalo iti kwalito nagalo iti umudag dati bus mo andalang order nga agsao kanyam andalang order nga agsao nga bla 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 ang umudag da kalada pa lang ati parang kita na kanyam kat aso unuin niya basta nagdirinid so andang agbayad ya iti kwarato nagado uray dati tubing ada ti parte diti ruta dito ayon ko nga karon dita main dita city ay sos dagito ida estudyante handang agbayad ay mga Pilipinas ko nga takot ay yaman nga takay ti nag-aro ti balon na dito ti 14 desyo kaya magbayad di ba sa Pilipinas agluwang ka lang agluwang ti estudyante nga nagbayad ka talaga nga pukawan ti jeepney driver no bus driver ay lumura lakit din nga walang garudon ti nurunokon hindi katuhan nung naglalatan dang agbayad nagaduda isang nga dumakat niya madag ito yun subra madag ito yun nga freedom ako na alam mo sumada ito isuti ipikto na iti too much freedom ito'y Amerika talaga kasta apiktara na amin so nga kasta ti ko na dapat pagtugo na pa yung kargadan jay duwa nga sakadan jay duwa nga tugawanan nya pagtugawan lagi tidak dumangay umay da wakat nakakasjay dalatan nakakasjay da nga nakakoy jay may nga duwa nga sakadan jay kinuburan dan jay duwa nga tugawan awan pa ti kwa awan ti kas nga kwa da dito yung nga respeto da nga uy pag simpa matatan dat pagtugawan na di tataw dita Pilipinas diba no blungan ko ti jeep ko ay ada pa ti mabalin kunting ipit lang ay nyalagit din ano nagdadakkel nganti saksa kayo usapo ng ipitan niyo atam no makatugaw mo dagiti datuma diba kasi mo kunting ipit magluwa kaya edad ka talaga nga sinma kung jay busis na di dispatcher ta ay kunting ipit lang pwede ba yan pwede mabalin pa nila sige siyam uray no talaga nga kasla nga pumtukon jay lugbun kat masapol ipit ngayon mo tikas na ti Pilipinas dito ikat awan kuwala awan awang pa iti kuwala dito yung ano napuno ko napuno yung bus niya unot ti train kat ada ti umudan nga dagiti babakat palakay awang pa iti mga ibaga ay dito at tumo ko anda pa nga anda pa nga awang pa iti delikadisa da wano di respeto da nga mga i-offer ito ako na dito ikat makamukat ibiyag mo talaga di I don't really care. Kasi di para to I don't care. Jadi para to ya. Pay na karon. Ya, anda nga alawan ti respeto da, awan ti quality. Kuya so nga nagkaroon ti. Kaya mo dagituin na kwa. Karo pa no ti pasahero nga naka-wheelchair. Ta syempre
ano iti part iti bus nga para kadag iti naka wheelchair yung mabalingot lang occupied nagiti dadong mga pasero. So siyempre piman no umay iti naka wheelchair nagipi lang nakatugaw iti side nga para naka wheelchair piman anda nga pumanaw pa lang mo ito makda agtutunga nga na pala kakasita pa lang kititan dalang ngurngin mo do ganji ko kititan dalang ngurngin mo do ganji naka wheelchair agtutunga nga da pa lang anda pa lang nga pumanaw basa pa lang nga pukawam o yan na minsan manumaniwakot ano ti alit naka wheelchair piman duwa di asawa na kan di bakit na naka wheelchair kat adamot di may isang medyo bumarumot nga nakatugaw iyan ti pagyanan ko mati naka wheelchair kadamot lang pagtugawan iyan itiklop mo lang at ni umay kat tutunga nga kitkitan na lang piman isuda nga apay umot lang ti panumot nga umalis mat pumanaw mo dita tapno at least kat sulit ti mga occupy dita tap para mat ka nagiti disabled dita tutunga nga pala wakat ko nang lalaking ya can you move please kuna lang pa yun might matimantin kastanan nagsaw hindi wakat kita na pala nga nakaungot nga org gamay nakaungot kit ding org lalaki can you move please takot day natauan pinmanaw ay kat iya nga piman kat para iti naka wheelchair betang napinging okay pa yun ito nga nagita iti sitwasyon iti ma-encounter iti may isang bus driver dito Erika nagano iti ma-encounter mo nga talaga ano lagi ang gulo iti bus ang sisinungbat siyempre no si kamat kat barbaro ka pala ang mo taray medium buya ka lang Nunda duma jakunak agtawag ka di dispatch awanen nalpasen ti drama sa dalang sumungbat what's going on kung ano nakapila nga sumungbat so nga kasi iti kuana iti sitwasyon iti may isang bus driver dito Amerika nagano iti may encounter mo nagano iti talaga nga problema nga sangwam tika-tika na talaga tika-tika karon nga dagyaruta nga talaga nga mostly nga makidil ka lang aron iti traffic makidil ka pa iti tattao nga adabinbinting na tanto ti may sapay gayam kat dito iti kuana nagmanmaniyo ka kat adati ng cut off kanyam nga lugan unusan kat kat adati manmaniyo ka kat biglang ada iti nang agaw iti linyam cut off niya nang agaw iti linyam kat nabanggam sikat aking basol imbis nga jay may sana driver takin basol ta kinat off ta kamot bigla da kamot biglaan mat nga simingit sikat takin basol mo na ta di ko na once nga kuna da nga road once nga agan andar iti bus mo kat adati ng sagid kanyam kumbaga kat adati ng sagid iti sarming mo ya manmanayo agan andar iti bus mo kat adati ng sagid iti sarming mo basol mo ya bis kung mga basol dyan ang tama iti sarming mo ta siyempre sabi niya mabalin mo daka tilinyam susuruto mo tilinyam kat may samot nga mukong tinamaan na ti sarming mo imbis nga basol mo kasi ti ko na tadadya ko na nga masapol nga scan left and right blah 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 kasta left and right maunaw kanto ni jay kaskas jay kasi ti ko na basol mo ta ti rason da ang mga inarami ti party
kay siyempre uring niya ti aramidong ti parte kat talaga nga tamaan kat niya ti mabalin mo ngay so nga jemot iti jati downside na nagmanman yo ka nagalo iti kwa na nagalo iti talaga nga mang paka kumbaga kat no kumakaso maabak ka nga maabak ta siyempre yang iti mabalin mo wala dang road kat just drive the bus. That's it. Just drive the bus. Ano ba mo just drive the bus. Manihom lang ti bus. Deta lang ti bus. Nyata raminan da. Kuhan ba rin. Iso nga kasjay ti sitwasyon iti bus driver dito Amerika. Lalaka maniho yung ti sitwasyon nga mismo ayan mo agmanmanayo ka nga ma-encounter mo ano jay decision nga ramidem dageda iti narigat computer ita Pilipinas yakunak norte ta Pilipinas despite ita Pilipinas dadagiti authority iti ada authority iti driver dispatcher namang paano mang paparwar iti may isang tao no maditer aramidin na ita wala ka doon kayo badam umulag na itag bayad taktak ka lang nga tao ka pa nagtrabaho kasi yan diba buti problema ta tanto di tansa ka tanda una yung istrikto dagi siguro dadak ka nga kumpanya istrikto da kuang dagiti komo na talaga dagiti GP driver katanda umat nga panahon talaga nga so kasjay ti sitwasyon iti may isang driver dito Amerika so tata amo yun ti tsuranan talaka nga narigat so nga kasjay ti maibagak tata ket sa atin tumanan nagsasangon no agkikita tayo tumanan dito'y sangon iti smartphone. Bye-bye.